Jotono lamsogo friends on fadi sing tabok job notification lagi nelenai o video ni kaisa notification ni bisingtei duita notification lagi nelenai ngeni ro video no paithak jona lagi tonglai di private job tei government job ni no sing tabok update nailinai inge nirok video no choyasak nai tonglai di nirok ni nangmani rok bo tongoi maga inge te nirok friends on je masa share khailai di amai ke support rogoi tonglai di amai nirok support oi tongke ani bakar usrang nirok no daily update rogoi tongani bagai ingke tapak sekang pila job fair omonge kaisa private company teikit langjangnai omoni jaga thai je walk in interview teikit langjangnai 17 March 2026 ni salo te o jaga thai ground floor Sramo Bhuban office line Agartala West Tripura langjangnai post ni bumungrok Bharat Financial Inclusion Ltd yang ni bekak tikit langjangnai field assistant trainee te kaisa tongo customer retention officer trainee o jagao pasta te field assistant o 10 jon ke langjangnai all over Tripura ni je pha jaga kon ngi manai te salary rong ke first ni field assistant ni o 12500 monthly asuk salary rojangnai te incentive boni logu tongnai qualification 12 pass ngani nangnai experience inke experience chara fanangi manai te experience grang ke te bu chanai omhai age rok inke 18 tabok 18 years ni siming 28 years rangnai bongge je freshers candidate tongnai ro experience je tongui tongnai rong ke 32 years rang ke klaimanai te kaisa customer retention officer trainee bongke 5 jon vacancy all over Tripura ongnai salary same no tongnai 12 pass ngai same no tongnai bonsai sakarok apply khlai manai fresher candidate dobu khlai manai te experience dobu khlai manai te dobar same no tongnai ho te kaisa angkha clean city service o jagao yoga teacher langjangnai te kancha kormo technician langjangnai yoga teacher ni go 5 jona te pancha kormo technician ni go 3 jona omoke Agartala won posting nai salary 10,000 taka ke rojanai qualification 10 pass mandatory 2 years experience omoke 2 years experience tongani nangnai je yoga roni go 18 years ni siming 45 years jorang ke eligible nangnai te kaisa 3 number certain credit care network ltd go tlangjannai trainee chu 30 jona vacancy within Tripura state omoke Tripura bising ni go je phajaga go ngai manai salary tongnai 15,380 rupees qualification matriculation tongmai dumi pass angke klaimanai experience hara rokbo klaimanai age angkha 19 years ni siming 30 years jorang ke klaimanai te kaisa tongo community service officer vacancy 20 jona within Tripura ni location je phajaga go tlangjanai 17,200 rupees per month salary rojangnai maidumi pass experience nangya khanai 19 ni siming 30 years jorang ke eligible angnai te kaisa 4 number Mahabir Medicals Ltd PBT Ltd go telangjangnai associate picker te packer 50 jona telangjangnai amoke Bengaluru posting ngai salary 17,200 ngai matriculation maidumi pass ngai klaimanai te fresher candidate ogu eligible angnai je wasibo samkhaya korokbo klaimanai age ingke 18 years and 35 years jorang nai progressive automobile PBT Ltd go assistant part ni go tlangjang nai Koroksa Agartala go location nai 8,490 rupees per month salary nai 12 pass ingke klaimanai experience hara rokbo klaimanai 40 years jorani bisingo GM post ni go Koroksa tlangjang Agartala salary 96,192 rupees asuk rojangnai salary per month master degree khlaijang ke eligible nai experience 10 bochor ni sim 15 bochor jora go tongnai rok ke eligible nai 55 years jorang ke khlaimanai te kaisa Digi Skill Engineering and Management UPC PBT Ltd o jaga go business development manager chalatlangjang nai social media specialist o
tilangjangnaय roksa-kroksake inke graduation MBA khlaijak inke khlaimanai business development ni social media o inke 10 pass inke khlaimanai teacher English SST physics chemistry maths biology haini go inke PhD khlaijak haika PG khlaijak IIT NIT MBBS pass khlaijak inke eligible langnai o jagao 40 years age inke 50 years ni bisingo age ngi tongke eligible langnai Agartala ko location ngai te kaisa angke education advisor omoke nogo tongto tei khlaijak nai work from home sela te bri khlaimanai vacancy 15 jona tilangjak nai location Agartala ko mongnai apone nogo tongto tei khlaijak nai beton 5000 ni siming 8000 rojangnai te boni loge incentive rokbo tongnai graduation khlaijak simple graduation khlaijak ngi tongke eligible langnai je fresher candidate rokbo te boni loge 1 bochor ni experience tong hangke be khlaimanai up to 50 years ni under ro je age ngi tongnai ro inkini rok tama document langai ma thangnai inkina di lomo walk-in interview through ticket langjangnai nironi document PRTC NCS card PAN card voter card hairok je qualification ni certificate rok joto tongmani no telangi ma thangnai jaga thaite oisa ni rong sago model career center Agartala district employment je exchange khlaimani yang tike organize khlaimani omoke jaga thai ground floor Srama Bhavan office line Agartala West Tripura date 17 March 2026 ni 11 AM ni siming 5 PM jorangnai kaisa notification phadi jangnai ne lefinai government job ni no namke second notification airport authority of India ni bukhak tike vacancy sokhaija komono jangnai lainai graduation level te diploma ITI apprentice khlaijak ngai tongnai rok omono eligible ngai o post na apply khaigani bagai je tabo kaisa ke nai thanglai Bachelor of Engineering Technician rongni bagai Civil Electrical Electronics Computer Science Information Technology omo hai post rongni go tilangjangnai discipline jeni omo hai qualification ngai tongnai ro monthly stipend rojangnai 15000 ni siming 10500 omo hai rogbo 15000 hai ke ba 10500 omo hai ke share khlaijak airport authority ni yang tike share khlaijanai 10500 ke je government share khlaimani yang tinge 4500 ke share khlaijanai nge ni salary kaham na manai monthly stipend jaga thai boro jaga nai nai di local airport location nai di airport of apprentice trainee of Adampur, Agra, Aligarh, Amritsar और जगह जे लोकेशन दं माने नि रक स्क्रीनशॉट खान खाइना दि और जगह को लोकेशन अंगि माने ऑनलाइन ते अप्लाई मा खाइनाय जे तबक डिप्लोमा नि ते खलाइजाक ngai tongnai rok eligible ngai civil electrical om hai IT खलाइजाक ngai tongnai rok और जगह को claim मानाय 1 বছরনি বাগে ট্রেনিং নাই আমাকে যতনে 1 বছরনি বাগে নি ট্রেনিং নাই যে আমাকে ITI খাইজাক ngai tongnai rok computer operator programming assistant 39 jona total vacancy stenogo 8 jona magi tlangjana per month stipend rojanai je ITI khlaijak ngai tongnai ro 9600 rupees ke rojanai last date 22 March 2026 jora boni date asuk jora ngai qualification tong se nirona sapiga je graduation haika ba diploma khlaijak level ngai tongnai ro regular graduation tabo distance hara regular khlaijak ngai tongnai rongke eligible ngai te diploma khlaijak engineering khlaijak ngai tongnai rokbo o post no apply khlaigi manai ITI khlaijak ngai tongnai rokke tabo NCVT certificate ngai tongnai rokke eligible ngai
इनके फ्रेंड संगतिनि नि जरते या सोंनां लाइसिनाय इनके नि रग बिदिनो पाइथक जरा नागि तंमानि बागै नि उनाव पाइफ्लाया हामबाय अमाके लगे लय तंलायदि अमाके लगे लय तंगे आनि बोखाराव बोसरांगोन नि उनाव डेली अमाके अपडेट नोटिफिकेशन रग रगै तंमानि बागै जतनानो हामबाय।